Bože, šta sam ti zgrešila da me ovako kažnjavaš? I spremačica, i čistačica, i domaćica, i klozetarka. Koju će još funkciju da mi dodele? A onda se obično uključi gospodin Golubović. Šta ti je, brate, to ljudi su to navikli na taj kompot. Došli iz štala, došli iz čisti za ovim, čisti za ovim, moš bre, pičku. I treba da čistiš. Kad si ženu pustio slanca, uzi sad tu i čisti. Sačuvaj Bože jebote. Čuti, tata, malo da čujemo, brate. Dragi doktore, ti si apsolutni gospodar sveukupne internet dijareje i svih fekalija na društvenim mrežama, što ti očigledno nije dovoljno. Crkva da voda! Baš je sad morao. Namerno da Bog da sad sebe probučio